Hanta tudo, aze mon vont da zielfena or partien eus tournament ar gandudatet. Setu hag zo iren c'hoaz dielfenet an oa dija partien oam hau a enep digliren. Hag ar vechman, selon d'or an disorc'hou dija, an inin zo do deben de dena espilien koulz laret zo yann niponeche. A-hen zo gant 1 poent war daouzek, pe zo kalz a da rede neus 2 poent en tu all d'ar geiden, pe zo brav war. Neuze ne jo nemet diou bartien, hag emañ tostre da vezañ enebour da zon Magnus Carlsen, setu. Me war an droal neket a chun traoù, suspens zo c'hoaz, dre ma veler Anish Giri a zo bet tre ar c'hirioù ebe war Fabiano Caruana. Setu emañ manket gwall bell gant 16 anter war daouzek. A goudese e kaver Vachier-Lagrave, Maxime, gant c'hwec'h anter. Setu an holl partienou a zo bet gouniet gant un bennak neus bet rampo ebet hirio. Neuze mazeler pe travo ar c'houbladurioù ben arc'hoaz. Ben arc'hoaz, setu pe travo. Setu ben arc'hoaz evo Caruana a enep Grichouk, Giri a enep Alexenko, Dingliren a enep Niponechi, a Vachier-Lagrave a enep Wang Hao. Michans meus la ematout an oiuse, ne ket ken else. Ma neuze e yom de zielfena ar partien o bet c'hoariet un nebeut devejouso daouz e vezo man e fazianket etre Anish Giri a Dingliren. Me gav din ebe flastret Dingliren gant Anish Giri, setu e gav an dedunus pa ar c'haller c'hoaz flastratut da livese. C'hoariet zo bet neuze e pevar, e pem, mar eftri, mar sec'hwer, eskop bepem. Setu an digoradur spagnat a unan eus an digoradurioù ve gwelet ar muiañ el liveose. A c'hwer. Setu amañ neuze e vez taget an eskop a rede ober trapedra mont vargil pe debri ar marc'hek. Marvat vijel techet da zebri ar marc'hek amañ, men ne ket dret ar pep gwella. Tapet vichen dro gant ar pez D. Ma ve debret e pem, goudese e c'hall buantre a rezu mont e depevar aze, d'ober ur forc'higel tre ar marc'hek hag ur pez gwerin. Neuze e kolfer ur pez gwerin an dro, mat. Setu goude eskop bepem a c'hwer, eskop a pevar, mar e c'hwer. A Castelbin, alies pez a veler ne ket debri ar pez gwerin, a moyen zo debri ar pez gwerin, hag an draze veche brudet a war, gallout darer c'hoari tour e unan da c'houde, hag adpaka ar pez gwerin e pem. Setu ne ket ar pez zo begret aze, eskop e 6 zo bet c'hoariet gant ar rezu, hag eler c'hoari tour e unan vit difen e bez en eus dibabet bremañ debri ar marc'hek. Pe zo un tammig iskez da la rede ebet vargil a goudese neus debret ar marc'hek. Me gortoz are ez a fe an eskop e 6 sur war blegenman, setu. D dab se c'hwer, D-tri, eskop de c'hwer. Tu war an droal an kol en eus an amzer i tebri e se c'hwer, me rede da rezu ive kol an amzer gant o eskop fival ur a diou vit difen e pem. Mar de daou. Setu pez petra c'hall bezañ steinven ar ewen amañ. Marvat dijer techet da lakad ar marc'hek e setri, me vije ket ar pep gwella aze vije stanket gant pezioù a rezu. Setu pez vegret a liesor
zo lakanan e sepevar, a mose et tager an eskop hag et tager a pez, kemenal. A ge c'haler goudese c'hoari apevar pe apem vit sanka anean da vat e ene rugenou aze e sepevar. Eskop erc'hwer zo bet c'hoariet pou le gawar rede dioren an eskibien a mar betri. Chetu, aze niche gelet ive mont mar sepevar men neke mem eus mot, car moen vichebet marvat debri ar pez an man e epevar d'ur mar eso. Chetu neus dibabet kentor mont da betri, rouanez e seiz a apem. Chetu ur menos veke gwelet ken alie se ge bal dean zo lakat ar gwask var B6 a ne c'halke B6 fival ken ez a ze en dal e c'halfen debri se c'heur amañ hag ur vech fivet gant ar rouanez debri e pem hag e miche gouniet diou bez. Setu dija e la kontammik diez a rezu hag e tipaboñ Castelli war an tu bras. Setu rede kompren e un tammik ispecial en echedou ar plegenou sorti an digouejou m'ave Castellet a beptu a diou en ebet. Da la rede m'ave niche Castellet war an tubien vichebe essor dean ben a fin c'hoari o partien plen boutor, gorekor, blotor lakom a padal amañ e vo trer an ini dago ar buan a possible. Rede d'ortaga ar roue ar buan a possible e seur digouejou. Setu penaos vo taget marvat gant a rezu e vo kaset ar pezhioù gwerin gant tour ge eiz, ge pem, hpem, ge pevar. A klask neuze mont betek getri vit digeri en echedou a dalf kemen a eskem ar pezhioù gwerin, eskem ar pionsou, ma vo frank vid ar pezhioù de zon goude de daga a var an droal e c'hallo a rewen neuze klask c'hoari setri, bepevar a meur a zibab a zo adleria ar marrek e sepem dre betri. Klask ar berzi marvat d'ur mare e sec'hwer pe B6 petraman a c'hoari apevar a bepem gant ar memeus menoz hag a rezu franka d'an da chen skler an an trao vil leuskel ur pezhioù de zon. Rouanez e daou eus perzh a rewen, setu Andrei zo vin denem dena diouz an danger en ur mod da la rede e ver enlinenet a ze e ver a dal an tour hag ur vech fivet ne vo taktik beken gallo derrière Igina ma mont niche gret se da skouer a tour eskop sepem a vecho niche an niche galet setu debri amañ e pevar en ur implijou d'ar fet vichebe stanket ar pez gwerin de setu no niche ket galet a debri. Setu perak neuze en eus gret rouanez e daou eskop se pevar setu n'on ket sur e plij din kalz an tolse goude be an dielfennet un tamm vel just e kalz kreñvar a potse unan eus ar rewela me a vecho ra un fazioù koulz goude e ge pevar ne velan ket gwalvat penaos e vo tennet gounit diouz ar stankat en se car ne c'halket ar marrek mont da daga endro ma c'halfe ar marrek mont e depevar viche brav me a ze ne c'halket setu vichem bet kentor vit bunta ar pezhioù gwerin amañ d'am sonj e giz on doa ret tour ge eiz a ge pem a hpem a gal marteze vichebe gwala. Setri ma pole gawar vit prienti bepevar a sepem vit mirout ouz a rewen d'ur c'hoari bepevar. Atri mose e kontrolant ur vech c'hoaz ar garezenn bepevar a vit e c'hoari a sec'hwer. Sec'hwer c'hall bezañ un tammik souezus a d'am sonj neus c'hoant neus kel karezennoù de eskop me ar zantimant meus a ze e klask leviata un tammik gre alies e vez gwelet dingliren o klask leviata un tammik gre dime a non pas Sacha Ganti pa ve poen pa ve koulz a ze niche galet c'hoari hpem marat vit mont betek h3
au Krui Karezenu Guan, Petraman, Fival Armarek du Stu et HPM, Lakadar Rouanes et Frouer, Martese Goudé Hrouer, Herves, Mon Saron Peguet, Escop Gepem, Nekes Clair, Goudé Débris Armarek Vite Terry Castel, Vite Dismantra Castel Arewen, P, Lakadar Mar du Stu et FP Var. Je tue Taga dans le Nebeta, Redemon Arbuan no possible, Anonoske d'Arzantimon et Tag Gualvuan à Paza d'Ober Serhuer Ding Liren. BP Var, je tue Giri Padal var endroit le Nekolke d'Amzer à Gevun de Bejou, Vilma Vichet Dabat, Azé à Gevichet Digoret. Lacom et Vichet Debred Azé, et Niché Ad Debred Gan A. Pese Zigor Orgolonen a ganeuze vo essor taga. Galou derrière Igina trau feul zamand a square, hein, Mara HPM, on presse de Roari DP var, vraiment. A Maven tapet Mar d'Apserwer. Surt Arberziu a Halbean de Denus, Ovid Mavichen Debret a Goudessé, Entour a Garouanes a Zodiop, devant des ébris, a Halbean Dangerus Kena, vite a Résu et Selit. Amanda Square et Colfein au Rouanes. Chetu et Golor vida reçu chaume eb débris à Gortos bout debret kentor. Noseo dos grit escop C6. Tagar mar. Nosene halke sepem bout debret. Mar betri. Amar D6, je tue Taga Orvech Uspen CPM, Adifen Orvech Uspen. H3 vraiment, Marat et Karché d'Arewen Gouni dans Escopse, Gortozara Giri Vichet Debret, Amosé et Adtepfe Gonar Rouanesa, Veljus Neraike Gonar Pesguerin, Andal et Vogouane des Gastel. Escop HPM Zoberroariet, Anosé et mon Pelor Roas en Escop Dius à Dius Castel à Résu, Escopétri, Kemen Ataga Orvechuspen Sepem, Ag FPM, Amand de Sdibabet et Wapwen Sacha Ganti, Galoudara Débris Orvechroas, Menevi Rocket, Ouzarewen d'Avon et Sepem Goudé, A Daglask Arberzi et B16 P à Rouer, Goudé Béanroiriet de Pévar, A Dieubi Amand à Rouanes. Chetu et Kavgueller, Taga, Giz Malar Tudzo, Arguela Difen et Andagaden, à Martese et Guir Avechou et Nechedou. Escop d'Apsepam, Rouanes F6, Galoudara Débris, mais Ad Debret vous du stur. Agazé var Memestra, Iveler, Zeus Quascavelake, Gana Résu, un peu assez l'hermat, Garazé Impress de Zébri, à Goudessé et Votage Djouvé Chamarek, à Gerhalinghuas, Débris Martese Azé, à Tour et Face, Vite Lakat, Ondagaden Uspen, à Evostert d'Arewen, Nemdenia du Zé, Tourbé Unan, Ma, Azé et Tifener Amarek, Zobetaget, à Gonarouanes, je tue. À Gepem. Peut-être une Martese, Goudé Béandé le Fene, Divé Grandurziaterio, et son gère Neke d'Arpep Gola, Depem, Galet Niché, Débrit Yustu et Pévar. Arpep Essa Martese, à Arpep Goela, Urvechroas, à Mardapsepem, à Tour et Face. On drabena comme aussi, à Moinzo d'Ariwen Clask Arberzi, Mossé et Arhuer, mais Donare Buon, Nivé Gonarezu, Nikeredier Débris Arpez, à Gerhalon. Oberkemendal, Eusentual, à Eskemaze, à Gavdin, monsieur de Glem, maman, Birvilig un tour, à Gerhal et Guillet Mondihul, à Mondisquazela, je tue. Mais chez Vitan, en neus gret, en neus roariet Gepem Aze, neuze Echal à Rewen Tapedamant, à Martese, mon absence, je ne vois que mes manquettes, mais m'avait tapet amant, Echal, Arewen,
Roari Gepevar, Dostegen, Chalon, Roari Gepevar, Martezen Tom Igrezon Gérus, non, Namson Géchaler, Roari Gepevar, Azé, Muske Guerrieke de Roc, Rediedin Arberzi, Endal et Colon Arpez, Amman, et Moaon, Zone Pevar, Benac, Aviché Dangerus, mais Ya, Kouskoudé, Azé, et Vaux Dangerus, Dostegen, Chalon, Aubert, Margueunan, Arpez, Weno Jedi, Otifen a Rouanes, Ago Virut Ive, autant d'avant, mais on avait juste les Chalonquettes, Péguir et Raizé, Agevo, Landam Roué. Chetu Memestra, et Nichegalet a débris à Loskel Arewen, d'Ober Gepevar, Pesvisubi Région Gérus, Goudé Gepem, et nous grit Gepevar, vid mon arbionar Arguela, Chiwas vraiment Echal Ariwen Harimar Gepem, a vraiment et de stapé de split, a gemain varonen de dapé d'armov, tu veux, HPvar, Tifen Armarek, Behoer, vid Skarza en escop, argument Untolker Gangiri, lorsqu'elle a un Amzerdor, Macarot, vid Klask Kabot, Pesser Tolker, Azobegrik dans le temps. Chetu, Handare, y a répondu qu'avenos Gweller Arberzi en escope, Amon et Epevar, Gonar Marek, a peso dangereux à voir, mais Ebal neuze a wa Bunta a resu vit ma Tepfein en escope, a neuze viché Guanor Castel, a resu goudé un Guanor Serhuer, Guanor Arhuer, a miret or mar et sepem vidant dagaden a zo a bouez braz a peguir urvech malakon or mar et sepem et chaland mirut ouz a rezu devant et D6 et B6 a neuze jomke kaskarizen ou gante urvech lakomb et kasfen me rondez et arhuer et miche gouné déjà hein, peguir et rankfe arwe mon et B6 a gezafen et B6 gant me rondez je tu nemet menojo vid arpen mais morfond d'avelet et hai a menujuse bionor vid a arpez a zonge dans den bedap sepam a mar frère pez nezis kulm traben fina a ze maloskron amzerdor vi kavout penos vi gouniet gant giri petra l'arfer galvodarid et en art vidéo. Chetu endos dibabet Huari mar derhuer, escop d'ab derhuer, pesguerin d'ab derhuer, atour d'ab derhuer. Avec son gère, mais d'abeda service, fin, kolen moser pez. Mais pez zo reguele d'amant et loskan argarezen dieup vid ar marek, hag eno ar regjede depevar. On tout le falacre, on drokom, Paveler et Feldarouanes mont betekarhuer a egechal mondahul gant marapem petamant mar sepem aze. Sepem zo berhuariet gant a rezu vid difen a c'hwer. Mais ne oa ket kalstra ou d'ober a manichegret tour de roe de eis kentor vid a chapi. Et taille bien un trao a mar apem o hodrous mar B6. Rouanez d'ap arhuer, débriazé, a geveler, et mon héroï, ene unan, enkreis, peso dangerus kenan, nous kemet roari, tout reunan, a gouni da rouanez, a nebedamzer d'isale, a roué, ive. Chetu, une casquette roari sepam, mardap sepam, polek, tout reis, a Rouanet c'est Pévar. Chetu. Agazé, Martezé ou une tombe abrit, mais dilosken nos digliren,
Paiement est roué et n'est manqué d'ergoudor et roué et d'angerbras et narvarbras amant de vervel d'avéan lammet. Petra lacombe et vichegred ontol benaket gant a rezu vel getri daostagen c'halfer kaout pesseurt tol en doar actrisit giri vi gounit o partien. Lorsque la rend Tommy Gamzerdor. Setu geled niche giri amant c'hoari mar e c'hwer a l'oscar mar de vean debret mais ne c'halket a blanmour ma eus ber da roue aze a gorvech et gant a roue a chapet et des 16 et michigalet don en drog an tour et b16 hag ober lam da roue. Achetu ne oa difen va debet vit a rezu vit ding leren en eus di losket appartien a rog ma viche roue de lander. Ma bechaler laret e oa o brao appartien a pez ranker derel sonj diwar appartien se dam sonj a zo e ranker taga ar buan possible hag ar folsa possible a pa vegret Castellou eus an tuo enebet mose a ze an eus gwelet mat en oa taget giri un tammig buan or an eus e oa deabet de zigeri a ge oa be manket de nebeul chansou gant a rezu a chetu e oa chomet de fin appartien a roue gwen er goudor padal e oa en ar varbraz e geneil du. Ma michans eus pije d'or savik goulenou pe ma peus eveziadennou digemeret vaint. Kenavo